ndagukeneye mukama Yesu kugira ngo umpore hafi. Wongere umembure ndonga amahoro. Yesu wanje ndagukunda. Ndagukeneye mukama Yesu kugira ngo umpore hafi. Wongere undenganure ndonke amahoro. Yesu wanje ndagushaka. Ndagukeneye mukama kugira ngo umpore hafi kandi umembure ndonke imigisha. Dawe wa twese ubyagiye mu ijuru, izina ryawe ryera ndaryubaho mu buzima bwatwe bw'ibibondo byawe mukama. Uri muzima mu buzima bwacu, nicyo gituma dusenga bikemera. Ni twebwe bwa bwoko bwawe turi ku mpande zine z'isi, duhurije umutima kandi turi muri uruhongore rwa studio Restaurant Komera Kristo ni muzima. Tuje ugushimira ko turi bazima kuri igenekerezo rya 29 ukwezi kw'icumi 2025. Ejo twari twasheshe amabuye, twari twashinze umushinge wo kuza gusenga kugira ngo duhe inema zigwiriye cyane rwose muri twebwe, tubashe gusozera uku kwezi kw'icumi kudasanzwe turi bazima kubw'ukuri kw'ijambo ryawe. Twaje twambariye urugamba rwo gusenga, twaje twambariye urugamba rwo gucana igicaniro, twaje twambariye urugamba rwo gutwenzwa n'ubwami bw'ijuru, twaje twambariye urugamba rwo kunezerezwa n'ubwami bw'ijuru. Ntuduhora akabi kacu, ntuduhora iminaniro yacu, ntuduhora imitwaro yacu, ntuduhora ububegito bwacu. Amakarande mabi ntuyaduhore, imivumo ntuyiduhore, by'abasokuru ntubiduhore, by'abadata na bamama ntubiduhore, n'ibyacu nyene ntubiduhore. Tubanje kubisesangura mukamikiye imitima yacu kugira ngo iyi minsi 3 twinjiye mu isozero ku kwezi kw'icumi 2025. Iyi minsi nyaguhora ku ngoma, iyi minsi mwami w'abami tuyibyaza umusaruro w'amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Iyi minsi turagomba gukorana urweze, gukorana umwete, gukorana ishaka, gukorana igishika kugira ngo tweregwe imyaka twamaze tuteregwa, iminsi twamaze tuteregwa, amezi twamaze tuteregwa, tubikugwe ku mwizina rya Yesu Kristo. Waduhaye formule, waduhaye ko tuzobigenza. Waratubwiye ati bwoko bwanje nimubona mwancumuye ko murapfukama mucishe bugufi imitima yanyu musabe ikigongwe, nanje ndi Imana ibyagiye mu ijuru nzobumva. Twose ibyo gusa twamaze no gusobanukirwa ko mu maraso menda Yesu Kristo duhabwa umugisha ushingiye ku mbabazi, duhabwa umugisha ushingiye ku mpuhwe, duhabwa umugisha ushingiye ku butware bwawe. Imbere ya byose nyaguhora ku ngoma, imbere yuko turengukana gaseke tuzanye, imbere yuko turengukana ibiganza byacu, imbere yuko tuvuga ikintu na kimwe, tubanje gusaba ngo umwuka wawe atwuzure. Mutima wa mwenda twuzuye niwe dufasha kwisesangura tukisobanukirwa.
ngo Mana mutima mwiranda udufashe kuja mu kami k'ubuzima bwacu, ntitwitere ijeke aho twacume dusaba ikigongwe, aho twatetereje izina ry'Imana duce bugufi dusabe impuhwe z'Imana zitubeko, kugira ngo iyi minsi 3 tugiye kuba mu mafungo, iyi minsi 3 tugiye kwifunga ingeso mbi, iyi minsi 3 tugiye kwifunga kwidodomba, iyi minsi 3 tugiye kwifunga ubushirasoni, iyi minsi 3 tugiye kwifunga karenganyo, iyi minsi 3 tugiye kwifunga imijyano, iyi minsi 3 tugiye kwifunga amahane, iyi minsi 3 tugiye kwifunga ubwibone. Duhabwa umugisha mu izina ryawe Yesu Kristo, umwami kandi mukiza kandi mucunguzi w'ubuzima bwacu. Turaciye bugufi kubw'ijambo ryawe, amaraso yawe adutyorore, amaraso yawe atubohore, amaraso yawe atyorore ingingo zacu zose, amaraso yawe atyorore n'imishatsi yacu, amaraso yawe atyorore uruhanga rwacu rugira igikundiro kuko rwangiritse kubera ibyaha n'imivumo, amaraso yawe atyorore amatwi yacu, amaraso yawe atyorore imyenge y'amatwi yacu, amaraso yawe atyorore amazosi yacu, amaraso yawe atyorore amaso yacu, amaraso yawe atyorore amazuru n'imyenge yayo, amaraso yawe atyorore akanwa n'ibirimo byose, amaraso yawe atyorore igikiriza cacu, amaraso yawe atyorore kandi ibitugu byacu, amaraso yawe atyorore inda zacu, amaraso yawe atyorore ibihimba by'indani by'inyegeje, amaraso yawe atyorore imigongo yacu, amaraso yawe atyorore amagufa yacu, amaraso yawe atyorore imitsi yacu, amaraso yawe atyorore inyama zacu, amaraso yawe atyorore inkokora zacu, amaraso yawe atyorore amaha yacu, amaraso yawe atyorore ibikonjo byacu, amaraso yawe atyorore intoke zacu, amaraso yawe atyorore inzara zacu, amaraso yawe atyorore ibiganza byacu, amaraso yawe atyorore nyaguhora ku ngoma, amaraso yawe atyorore imikondo yacu, amaraso yawe atyorore ibitsina byacu, amaraso yawe atyorore amafigo yacu, amaraso yawe atyorore amatako yacu, amaraso yawe atyorore amavi yacu, amaraso yawe atyorore imirundi yacu, amaraso yawe atyorore ibirenge byacu, amaraso yawe atyorore inzara zacu, amaraso yawe atyorore amano yacu, amaraso yawe Yesu natyorore uduhimba twose twinyegeje mu buzima bwacu, kanatsinda nibwo buturanga ko dukomeye, kuko iyo buhungabanye n'inyuma hose arahungabana. Maraso meranda ya Yesu Kristo ndakwambaje kuri jewe no kuri ubu bwoko bw'Imana buri ku mpande zine z'isi. Abana babyutse kumvira isengesho, abana babyutse gusengana nawe, abana babyutse kwitazura iminsi 3 isozero ku kwezi kw'icumi, abana babyutse gushinga umushinga wo mu kwezi kw'icumi na rimwe uzoduhera umugisha mu ndoto no mu kuzirotorerwa, abana bawe nyaguhora ku ngoma, babyutse kubw'umuhigo wo gutabagwa, babyutse kubw'umuhigo wo gukugwa kw'igisuzuguro, babyutse kubw'umuhigo wo gukugwa kw'imibabaro, babyutse kubw'umuhigo wo gukugwa kw'ubukene. Mu izina ryawe Yesu Kristo mukozi mwiza, mu izina ryawe rumaranimba, mu izina ryawe mushobora byose, mu izina ryawe nyagasani, mu izina ryawe kibasumba, mu izina ryawe kibirengeye, mu izina ryawe mwami w'abami, mu izina ryawe mushobora byose, mu izina ryawe murenganuzi, mu izina ryawe rutare rw'ubuzima bwacu. Bahabwa imitima yabo igona, hari imyanzuro, hari imihigo mukama, hari ibisabo, hari amashikanwa, hari amashimwe. hari igihe negwa n'agahinda, hari igihe negwa n'imibabaro, kubw'ibyago bimbuza amahoro, bene ibyaha bintera umujinya,
umujinya ariko nserutse imbere yawe bimbohore mbe mweranda mukiza ariko nserutse imbere yawe bimbohore mbe mweranda mukiza manima ugenge n'ubwitonzi n'umutima wuzuye ubutungane inkomezi zawe zinombere nshobore kwama nkuyoboka manima ugenge n'ubwitonzi n'umutima wuzuye ubutungane inkomezi zawe zinombere nshobore kwama nkuyoboka turi imbere y'umukama kuko niwe ngizo yacu turi imbere y'umukama kugira ngo tumubwirire ku mutima wacu Bibiliya iravuga ngo Dawudi umusabyi w'umukama yashikirije umukama amajambo y'uru ruririmbo umunsi umukama yamurokora akamukura mu minwe y'abansi biwe bose no mu minwe ya Sawuli aravuga ati utisunze ubukene ufise utisunze ukubundabunda kwawe kubera amadeni uheranye utisunze izina witwa nguri ngumba utisunze imibabaro n'ibisuzuguriro uhura nabyo utirabiye mu bugufi bwawe utirabiye mu myaka yawe utirabiye mu byo wasabye Imana n'ubu utarabikabakaba mu biganza byawe kirutse umutima wawe ukirurukirize mu izina rya Yesu Kristo umve ko ari umunsi wo kwambikwa agaciro mu buzima bwawe umve ko uyu munsi ari umunsi wo kuvuga Imana ikakumva ko wavuze umve ko uyu munsi ari umunsi wo gusaba Imana igasubiza ibisabo byawe umve ko uyu munsi ari umunsi wo kunina hasi Imana ukayicanira mu bavu mota neza igaheza ikarungikana ububasha bwayo igisubizo ku byo ukeneye Dawudi ngo yari yatsindiwe abasi bose n'umukama w'Imana igera ku rwego n'umwami wa mbere w'Isirayeli yiyimikiwe n'Imana nyene Imana imwica ku bwa Dawudi hari abami hari ingabo hari abanyamaboko hari abanyamafaranga hari abatunzi hari abanyeshari hari indaya zizokwicwa kubera amasengesho yawe kubica niki nukubakura mu butunzi bwawe bakwicariye mu rugo biremera bakwicarira mu rukundo biremera bakwicarira mu butunzi biremera bakwicarira mu bwongo biremera ugera kuja kumeza ukagwara ikirungurira ari wowe Bibiliya kuya wabirondeye wani kubera indaya igendana n'umugabo wawe wani kubera indaya igendana n'umugore wawe wani kubera insige zamaze kukonera ikada ikisikige kinigiye cyuko Uwiteka akorera ku buzima bwacu bikagaragara ko twapfukamye tukamusenga bikagaragara ko twihanganiye amakuba yose maze ukwamamaza inkuru nziza kwacu Imana ikakutubyariza umusaruro Dawudi ruririmba rwarugizwe n'aya majambo amajambo nakwiye kududubiza umutima wawe namba wipfuza ko iyi minsi 3 y'amasengesho ikuzanira ibyawe byose byariwe n'inshige urukundo utahawe
igikundiro utahawe, imishahara bakurenganije, igikundiro cyawe wanyatwe, abarotsi bakurotse, abambuzi bakwambuye, abanyeshari bakubeshe, abakwararaje, abagutaye, abagusuzugura, abagukomerekeje, abakwambuye ubusugi bwawe bakagirwa ko bakagushinyaguriza, waguteye inda kandi akakwihakana, wihakanye amaraso ye wasize muri wowe. Kinigihe cyuko Imana igaragaza ko yagitagutaye naho bose bogota. Dawudi yaravuze ngo ndakunda umukama kuko niwe bukomeze bwanje. Icyo mukari subiramo iryo jambo rikugurura amasengesho yawe. Riri muri Zaburi ya 18 umurongo wa 2. Asama nakanwa kawe wa mugabo, asama nakanwa kawe wa mugore we, asama nakanwa kawe wa musore we, asama nakanwa kawe wa mukobwa we, uvuga uti ndakunda Imana yanje, ndakunda umukama kuko ariwe bukomezi bwanje, ndakunda umukama kuko ariwe bukomezi bwanje, ndakunda umukama kuko ariwe bukomezi bwanje. Ugibuka neza yuko intungane yose itabagoma kuba yayo ariyo teme tugiye kugihirako. Migani ya Salomo 11 umurongo 8. Intungane kugwa kwa maganya yose ngo kandi ayo maganya cashibukira ku mugome canke ku mwangushi. None rako twabanje kwiyeza ibyaha byacu reka gukomeza wisuzugura. Kristo yavuze ngo nimumara kugera imbere yanje ngo akira imitwaro yanyu yose muyinyikoretse. None yimwikoretse yikure ko usigare watura iby'amahoro ubone gutabaho. Ndakunda umukama kuko ariwe bukomezi bwanje. Umukama ni urutare rwanje, uruzitiro rw'amabuye rwanje, niwe mukiza wanje. Dawa twese ubwagiye mu ijuru. Dawudi yaravuze ngo urutare rwiwe, Dawudi yaravuze ngo urutare rwiwe, Dawudi yaravuze ngo uruzitiro rwiwe, Dawudi yaravuze ngo uruzitiro rwiwe. Isaranuye mu kigabane cya 65 avuga ngo umukama ngo ni wararira impome zacu. Mwami Imana nyaguhora ku ngoma ku buryo bw'umwihariko, tubera uruzitiro, tubera uruzitiro, tubera uruzitiro, tubera urutare. Nidukena dukenere muri wowe, nidutunga dutungire muri wowe, nidutabagwa dutabarirwe muri wowe, nitubogwa tubohorwe muri wowe, nitubohwa tubohorwe muri wowe. Turagusabye Mwami Imana, turagusabye umugira neza. Ni wowe Mana yacu, ni wowe rutare rwacu, ni wowe duhungiye ko muri iyi minsi tatije gusozera ku kwezi kw'icumi. Rigenekerezo rya 29 niwe duhungiyeko. Rutunyegeze mu maso hawe heranda. Niwiregagize ko iza 59 yavuze ngo mu kiganza cyawe cy'ukuryo niho twanditse nk'imanzi ubutazimangana. Ngo naho umugore yoshobora kwibagira we umwana ari kwibere ko intege nke cyakini ngubona ushaka kutwibagira ko twanditse mu biganza byawe. Uri Imana yacu, uri urutare rwacu, uri ubuhungiro duhungirako, uri ngizo yacu, ni wowe hembe liturokora, nyagora ku ngoma turokora udukore mu byano mu byago. Ni wowe munara duhungiye ko muri iyi minsi 3. Ni wowe tuje kwambaza mukama amaso mu yandi mbona nkubone, ni kuko ni wowe kuye guhayagizwa, ni wowe dushobora gukira abasi bacu. We Yesu Kristo umukunzi mwiza, we watsinze abasi bawe, bari bagukoreye umusaraba batsingura umugeshera, bari bakubambye batsingo barakwikicije, baraguhamba batsingo barakuhejejeyo, ariko ibyo bintu byose warabikandagiye urazamuka uzovuga n'intsinzi yanje niya bugenzanje. Amashina yawe, impundu nizawe, amashimwe nayawe kuko nubundi uracahamba mu ruhafu rwawe rwiranda. Ibi bitukora imibabaro dufise, ubukene tugendana, inyatsi tugendana, ubwambure tugendana, gani byagura cyabihamba mu ruhafu rwawe. Turabizanye kuri iki gicaniro, tugomba guhakana ubusambanyi, duhakana ubutinganyi, duhakana ukwikinisha, duhakane ukugwanisha amarangamutima mu buja bw'igicumuro. Turagomba guhakana ibitera soni, amareresi y'ibitera soni. Turagomba guhakana uburyarya, turagomba guhakana ubukunzi bw'inda, turagomba guhakana uburushi bw'umutima kwidodomba turabwihaza. Yesu Kristo umwungere mwiza w'ubuzima bwacu. Yesu we wiguze intama zawe, Yesu we usiga intama 99 ukaza gutorima. Yesu kibasumba, Yesu kibirengeye, Yesu rutare, Yesu mahoro, Yesu murengezi.
dutabare. Yesu murenganuzi dutabare. Yesu murenganuzi dutabare. Yesu mukiza w'indwara zose dukize. Yesu mukiza w'indwara z'imibabaro dukize. Yesu we mukiza w'agahinda dukize. Dukize Yesu, dukize uzobukoze. Aha niho duhagaze ubwoko bwawe uyu munsi. Turagomba guhaguruka aho twasuzuguriwe. Turagomba gutambuka umurongo twasuzuguriwe. Turagomba gukura uruzitiro rwose rwashiriweho kudutandukanya n'umugisha no mu bwiza bwacu. Ibikomoka ku byaha twakoze twitandukanije nta n'ibyo tuzokorera mu kinyegero. Ntituzoborerwa twinyegeje, ntituzosambana twinyegeje, ntituzokwima Imana kimwe muri 10 nidupfumbatisha, ntituzokwima icya 10 Imana nitwishuriza, ntituzokwigera tujya gupfukamira umupfumu, ntituzokwigera tujya gupfukamira umupfumu, ntituzokwigera dutongera, ntituzogira ishari ry'abahiriwe, ntituzogira ishari ry'ababyaye bagaheka, ntituzogira ishari ry'abakundanye. Oya, ubwami bw'Imana nibuze muri twebwe, ububasha bw'Imana nibuze muri twebwe, ubutware bwa rudasumbwa nibukorere muri twebwe, ubwami bw'ijuru buze bushinga imizi kugira ngo burandurane n'imizi rwose. Ubundi ubwami bw'amadayimoni bwamaze kwiyarika muri twebwe. Kama Yesu Kristo tukuramvuriye kwa maboko, ntabwo turi kwihagarara ko turazi ko ubusambanyi bw'ababyeyi bacu, ubusambanyi twakoze mu buto bwacu, ubusambanyi bwo mu marangamutima no mu bwonko bwacu, ubusambanyi guterekera imyanda y'abarozi, indasago zacu, ubuheko batwambitse, amajambo batwatuye, ibyo byose birahuhuma, imitima yacu ikayebayeba, imitima yacu ikangara. Ariko uyu munsi turahagaze twebwe. Uyu munsi turakwemere ko duhagurukiye gusenga. Hari ngo zasambutse kuko tutari bwamenye gusenga twisobanukiwe. Hari urukundo rwatutakaranye kuko tutari bwamenye gusenga twisobanukiwe. Hari ibyiza n'ibwishimo, hari ubuzima, amabizinesi byadutakaranye kuko tutari bwamenye gusenga twisobanukiwe. Ariko twarahaye turamenye. Veronika yaravuze ngo mayamenye urukundo wadukunze, ngo nawe wari wajya wamaze kwishushanya ku gitambara guhanaguje mu maso. Twari twaje kuguhanagura mu maso, twaje kwishushanya nawe. Turi imbere ya Data tudakekereza ko ari umugabo w'ibyiza byose. Papa, iyi minsi 3 ntituhavuta tugabiye uzobukoze. Raba gucinyiza imibiri yacu, twafatiye umwanzuro. Urabe gucinyiza amarangamutima yacu, twafatiye umwanzuro. Twifunze kuvuga ibitera soni, twifunze kuvuga amajambo adakenewe kugira ngo tubere umunara. Tuje kukwambaza kuko ni ukwiye guhayagizwa, tuje ugusenga kuko ni ukwiye gusenga. Turazi ko tuzokira abasi bacu ariko tugusanze. Muri abo basi harimo bukene, muri abo basi harimo butindi, muri abo basi harimo cangiro, muri abo basi harimo mubabaro, muri abo basi harimo bugumba, muri abo basi harimo gacinyizo, muri abo basi harimo bwibone, muri abo basi harimo bwishime, muri abo basi harimo kutimenya, muri abo basi harimo busambanyi, muri abo basi umwe wese afite jini muhagarariye. Izo jini kwa jina la Yesu, izo jini nizo tuje kwitandukanya nazo kuko turi gusenga Imana rurema. Twageze mu kibanza tudashobora kwegiramo, nizokongera gukorera mu mibiri yacu kandi turi ingoro za mutima mweranda. Wite kuhinyagira ubuzima bwacu ngo mugiye cyane murate, ngo arababwiye ni musanzare murondoke mwuzurishe, ngo baracanga nikigo bumva bogera kwijuru bakubaka bakojenesheje ibinogo n'amakaburimbo. ngo ramanuka uravuga ngo yo kubatandukanye ururimi ntibongera guhuza. Papa tuje gusaba guhuza hagati y'umugabo n'umugore uzobukoze. Nibyo koko umugabo n'umugore bubatse ubumwe bashobora gukora ibitangaza isi gatangara, ariko natwe tuje ko kwisabirwa bumwe kubera iki? Natwe mu kutureba mwari mu bumwe bw'abijuru, ubumwe bw'ubutatu bweranda Imana imwe rudende. Hari ibintu tugomba kugusaba ngo dukureko. Imigozi y'urupfu iduhambiriye idukureko. Migozi y'urupfu iduhambiriye idukureko. Migozi y'urupfu iduhambiriye idukureko. Ntidusinzira kubera amaraso twasheshe, ntidusinzira kubera inda twakoroye, ntidusinzira kubera abo twibye, ntidusinzira kubera impfubyi twariye, ntidusinzira kubera ingo twasambuye, ntidusinzira kubera amadeni dufise, ntidusinzira kubera ubugwayi tugendana, ntidusinzira kubera impano
impapuro ziturega batwandikiye ntidusinzira kubera aho twesikroti cyangwa twesikroti, ariko izo mpfu ziduhambiriye mana yanje imigozi y'uruvi duhambiriye cacura mwuka mweranda yaramanutse aza gucacura atatse kuvugisha Samusoni imigozi umuryango we wari wamubohesheje, ibitubohesheje amaboko nyaguhora ku ngoma, ibitubohesheje amaboko mwami Imana, uburyo bwiza bwo kuboka twarabumenye, uburyo bwiza bw'uko bicacuka twarabimenye, twuzura umutima w'umwenda none mutwuzuze kuko tumufite ko isezerano. Mikaba ya Beriyali, mikuba ya Beriyali, mikande ya Beriyali izidutera ubwoba, ibipfumbutse bikaza tukagira ubwoba. Eliya ngo yari umuntu akomeye cyane, ngo ariko inyuma yo kwica abantu ziba Bayali, inyuma yo gukurikizira muri Isirayeli, ngo Eliya yatewe n'ubwoba dukiza ubwoba. Ubwo wamuteye ngo aragenda asa n'uwiyahuye yinyegeza mu giti cy'umurotemu. Eka twotaje kuguhanga amaso, twaje kandi twambariye urugamba rwa gusenga, twaje kandi twambariye urugamba rwa gusenga, twaje kandi twambariye urugamba rwa gusenga. Ntidushaka gusengera ku misonga, ntidushaka gusengera ku buribwe, ntidushaka gusengera ku madayibete, ntidushaka gusengera ku hypertension, ntidushaka gusengera ku mitsi iryana, ntidushaka gusengera ku bugumba papa biteriteka. Nuturaba mu mutima wacu ugasanga naco waduhaye ngo tubange kugusubiza mu nkoko tumaze kubimenya, ni waduhaye ngo tukwimica 10 kuvana tubimenya. None papa twubaka uzobukoze, twubakira ingo uzobukoze, twubakira amateka amashasha kandi mazima, twe tuje kubigusaba nk'abantu ukunda kandi wamaze kwimenyesha. None rero ko watwimenyesheje mu bweyi mwiza, nabwo twaje dusamaye, twaje twishushanije muri Kristo afise ubumana nkawe, kugira ngo twebwe b'umubiri ducinyitswe, twebwe b'umwuka tuzamuka. None turakwisabiye ntituve imbere yawe uko nyene, kuko natwe ntitwaje imbere yawe imbokoboko. Ibicaniro urabona biri kamaturo, biri kamashikanwa, biri k'ibyacumi, biri kw'ibitwaro, biri kutwigoro, biri k'ibisabisho, biri k'ibisabo, biri kamashimwe, biri k'inaye. Papa raba no muri telefone urabe unezerwe n'igabana wawe, unezerwe n'umwete w'abana bawe, uheze umanura imigisha, uheze umanura imigisha, uheze umanura imigisha. Iyo migozi y'ikuzimu yari tuboshe mu izina rya Yesu Kristo, icacu kive ku buzima bwacu. Turiko turatera kamo kugira ngo imitego y'urupfu yari bari baraduteze tuyikugwe ko mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana nyaguhora ku ngoma, ibyo tugusaba ni byinshi kuko nibyo dukenguruka ni byinshi, ariko rabi tubereye, rabi kitubereye utunezereze, turabizi neza. Hari imisozi imbere yanje imbuza kubona Imana, hari inkuta imbere yanje zimeze nk'izi Yeriko, sinshobora kuganje Mana kurengana ibyo bikuta. Unshikiriza amasezerano, nkomere mu nyonga zawe, nzi ko ari wewe nsinzi yanje, wamungwanira intambara, nta bubasha umwasa mfiseko, kuko waramunesheje. Sishobora kubwanje Yesu kurenganiye imisozi, unshikiriza amasezerano, nkomere mu bwami bwawe. Sishobora kubwanje Kristo kurengana y'amagogwa, unshikiriza amasezerano, nkomere mu bwami bwawe. Raba imisozi guhanamiye, raba amakuba gukikije, raba imibabaro igukikije, raba ibisuzuguro bikugendanirako, raba icyo wumva ko kiguhangayikishije gusumba ibindi,
ubikikiza ubuzima bwawe Uwiteka nawe yiteguriye kugutera iteka akagukura kuri izo imvumba n'ikivumbozi byose. Ntuwirabire mu mateka yawe ahubwo wirabire mu bubasha bw'igisabisho turiko turasenga. Ntiwirabire mu mateka wawe ahubwo wirabire mu bubasha bw'amasengesho turiko turasenga. Ibisigaye ubwire Yesu Kristo ngo ndagushaka, ndagukeneye, ngo umpore hafi, ngo ndinde kubabara, ngo ntwenze, ngo ntwengere, ngo mbohore, ngo ntabare, ngo nkize. Umukama yiteguriye kukugira neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turongeye kugushimira Mukama. Komeza wezi iri sengesho ryacu. Iki gicaniro cyacu ntikikazime natwe uko tugiye guhora dusuka kwa mavuta. Duhesagirira ubwoko bwawe uri ku mpande zine z'isi. Urushizeho kutubera urutare twegamirako, urushizeho kutubera ubuhungiro, urushizeho kutubera umunara duhungirako. Izina ry'ubutatu bwawe Imana imwe rudende rishyirwe hejuru. Umunezero, ibyiza n'ibyishimo, umugisha n'umugwiza bihabwe twebwe, maze inzitizi zose zotubuza kuzonezerwa mu kwezi gukurikira tugiye kwinjiramo tuzikugwe ko mu izina rya Yesu Kristo umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu. Amen. Mugire umugisha, mugire amahoro, muhezagire.